Oy malumili tasil semera ada belau robui mal barang mama ada kau sesak lu sebamen lekangira syaitan yang mama vice president tirgal terus direktur da polis. Rismet mem ko ngwateal mustrir mata subli dragel ko tira amot mokl girela security ma safety ra dur belau direct gidari sia vice president el mlara el press release ra government lu ai se bosa bela to tirak ra record ra bla police ya 2018 ategi bimle bud ra 2017 indi mlarnya dire de suelo ase que mot bok ra 2019 mo seguido lo singe la vice president melgida gida la bela umbral wase gida lo no se ri ada lo krat ke gida ro wase magara ta kut muklia bela mo adora ringi ubilar mo de kering telamtar Maktimul merise mal brenga sulen vice president Milo Dosong happy new year mergau ma director Alois ma Agon alas to nang artiang lam lamutarak ma kiomral wasim bekra lumem ko kora ka sisa klara ter belau ma obis gumi braigel bebi rangara lel yengar ali gumral wasim gira ter belau lumen se ekada uklat kengira bekel akmal brenga suliu Atletele la adu de la tasil se vai pesca yung le vice president. Mal su mangania so am mukmul gide la angar liwe e dirgau lo dasu wasen tama morte gatte ruba. E algo ya garma magidi so iso ram lenges. Ma ula le gorbao e man sula. Makay malungil talial sin se Rebora itu former senator Yoel Toribio. Solay malungil Since morana tabela robuil uk mosubil lo mesukial program gid rakam sis akle diklel tial program rebora itu akwase kada gipay gasaw solal ngarni akora somel uk koger yang tabay di si sebel wala di mibok la ger ngir maray gora ngile kada bloy lo bulay gal program gid gora osus ra mutling gid me kotel osus ra wol dibdul marplay Mabilu, maybe reply, marbek gul belau, marmasil belau. Direct kalmora tengah tu presiden tergid, amir masaw, madirect kalmora minister sengi, mar presiden tra senate, mar senators, mar speaker house, mar atra house rohui, mar governors, mar legislators, mar speakers, kay alta alon state tergid ang belau. Mereka suleme, berbongkar itu, mas kamamate al, ngara bila Ministry of Justice magibuk may kawai sa bibir lungot mo, lumamlangot mo artial lurior ang Ministry of Justice ako tululin yang amal klol Ministry magiwase me kuk elalsin se kuk tibornu tirgel tiria ol tautal arabek pensin tirgel tiria wal mangarngela balu belau rabalu mangagida direktor lila bulis ndotong lil Alonso Director Selgia Narcotics Enforcement Agency Selgu Kobi Sergi del Girela Laka Kodila Tuerang Nitelkar Kwasa Igaigid yang Gil Tablol Maklol Ureor el Alme so lagi Pokosaw Taigel Nia Aurerel Maigel Blalong Mok Maigel Londaso Mok Raigal Bukta El Arrak Esolay Yugulingit Wase Akuk Next Eros Kamama Al Bol Seba Egel Buknua Mredra Labor ma immigration el bukmem buk podosa da troe seguir taraweo le direct malklo obreo da aurerel at mangel wase kau mara drabelu director somi buk mo mangel aurerel seguir taraklo lureo ra sela ministry mung happy new year mergaw bo raidu happy new year moraro kuil audience tial TMC so lai agumu el waseng mulel el 2019 Mensual di UI sa kamlamotak sengi former senator Toribio. Mensual UI sa adrablur belal wasi seral hotel waktu office of Ministry of Justice sa 2017. Yagi lo belakang mam tuirar adala direktor Alonso dan lo belakang wil malare board raigel statistik sa tuirar del ngareng ran sela blur belal. Mulumu usay of course ya before say but diregal millay digi buk mukli was it so al mogip paugir record ra robuil del ngaren al sela blu relaw
Masayigid el 2017 at milayar ang ngalilarak. Solay direct kalmilamol, mere alam tamalmol merubingi. Ati ungilar mo dangi bong raido ngawase tiyan nomre karak 2018 se bota kampera ingay lerurak na momrek 2017 ma 2018 ito tamaral milsa na trap maluubeng direct tra selwal prime rate tra lubelaw selwal ildoy sa talmareng tra lubelaw ang kagita gaiden ang dingar sa gid hindi ngay di awal ko ora ala statistics sa ramam of course ang uriolo ng 3-year atala director Alonso igel statistics sa wise was ang level drop a crime rate tra lubelaw rakme ngara between 18 to 20% ra sel compare 2017 ma 2018 mang Seguidia ngilar muter ngi siya mal tabal wasek lo giret amatra urerir police amring urerir vehicle sales tilkai provide security ma safety garablu belaw gitar atrablu andum sa kaya ngarat ng atlet solay ngila liwet ngila ng atlet vehicle sales ilen tilkai gid police amring lorior mangar gid mangar bulwat mang katsay fara atrablu direct atlet direct safe. Suakal luat te al ngumsang director alon sa magbuk direct mo ay sa gigil baby raw yo lungat mok rabila bulis igel buk kora plan sa tir ngagi senatora pi tulo laureo ti minister mak hindi nga kawak kora di mangudar tigay gid directors may gal magalawreo tigay gid yang rangi tirman adri tiri yang ring amru lagel rang lelawreo ramet sils Mumbai suakal kukum sa ke alam ko poldunga ay gel suakal kung girel elam e bol mereka uklebonga direktor agwon buk mospa toira klako ko dilang kital garang lu belaw no sí lo so apinibire direktor ya ula algi ula belo saule senator me gumulan bay sam lakpong asus ma atrogoy me gi gumulan ko ay sa rapotan igagel wa di highlight ra buk la pulis melat tayo magultaw ta mlawa mo sila tutong National Law Enforcement Academy. Mulmulo sila May January 14, itiyang malamol mutra May 10. Hindi sila ngatal Law Enforcement Academy at 27. May bukura mas ayel tigil ngatal Academy. Nganya ako student ako tatlo cadets ng T9. Ngaralong state ngariak tewa ang milgyo kartero itigil ko program na pulis sa Mortal Academy ngariak 8 isel marine law ngariak tero program law ngariak ko titerong di civilian ang Mortal Academy matotal tira 27 ela ko muy active como omes ay ga almost pekarang ang anya tan Mortal Academy ay ganyan ang momstira te alla adam tangangi way trigal civilian asigil moray kay dal Academy e dire ang future reference ti asum to ko na design ng meray to law enforcement kalmi ang aning certificate rin lo mong malamon mutra May 10 e kada ko lagi ng momstil mom dito traray rato ko ako exercise Dire mo ulit ang raka ay coordinate mama o isa vice president especially gaiden ay ko ram lo dia program lela police CID ma patrol ma NEA tigil officer ako el ko ram mo bra le Rogul High School el ukora mga tutu ay school mal mokte na telo ko ada tu ako all tatitele laurion e dire ko si shift time na ko klatra mikakrela tara tokora dal ngare len alul magi mru niya dire behind the share mal flow kanya bibira time in the mere parents el men le gila that's in more school outside el kanya record the tiras kita matingat musim ko niya record the gila mula waiver especially mura US ikan bibira kuluan adik SPN mo
Magiiwasan may pa ito ulit tigil program ng katrangan kalit tangan na to high school nga PCC talgip yet ito mo ngariya tamal esen mesel tan na mo gidin graduate school ito mo to lulu bring la aral uwi de to man bring la aral magwasi ko mo kulay ogi blessing ra vice president ogi singe ko mo ay lamu de latim ma gaiden ola basketball ay Rogul high school ki bogi ade maklol tapi ka to ra UI le UI it's misdemeanor hindi sumukuk UI tinmila tinmila ko klela atal mo babra abal sel to misdemeanor ma felony hindi UI itself mo travel and that's it le gabay mo sisira to ra kulura wa ma igel local entry ay United States but to our parents give them encounter tit il me only tension of course ay reward mo game mo through the process watch it kadabay mo sa gidan mo trial and lodge akra nga pero error po rin kay gidan prevent error po sige na ko na program gi po ay gimla udli magim umo lang ay gigin luluko vice president gidan la private ay gidan la address ang dakpo ka makani hindi na tala giminot mo ko ni Obla matingi kami agak media wasi ngayon sige dari checkpoint tergib longi yang rakor kemlong itu terni melang la memberi regulation nalap saya kira aku temen melang memberi tamlasin tergib merah di la polis melang mamu nama semua meruni kam ada dari tergib mokora set proses asyik aku tunggu so other green jaksa set proses nanti se melang memberi tamlasin tergib lah belasan yang presiden para ada 18 lesen ringgit mai melamu overall lagi el tretele la dono lagi gitu checkpoint luar part of regulation lah is lebih foreign tim lah share challenge yang official ni akan alam mati alam sahabat ada dari share ada kumpulan au era legor gabay se kampesa dire kal ada TMC kagita melamis mong aktiol ngiter mo magkulangan nga kali le disis mo na melengele try natin to as informal as possible. Marami dulu ako si sakit ganit tiap. Pagi yung informal sila. Malungil ngil suelo de Suarez. Ngai say dia ko basel ni say gidel besel lambat mo kraw bisra IG. Akti madagali wasya raw ulam court tamle Walblend Strike Tower ni sa court ule. Wasya wala kal gora ablaktak kultial process and the following mang sabel buk mongor at treatment al mora tararat buk al mora tararat ngirel morngi ablaktak written procedure pertiay gidel sel ay guided checkpoints osisiul mongosisiul procedure at apply ngil mora rohuila gidel o makalam laile kalap sa gidi osisiul mortir sa gidi akundasyon letel sa gidel le ruling ara real magi aldo magi ngilwa ejil me was mem formalize ringi put it into writing et announce ringi mora loltira IPA process musegi den la morior ak madingil was el arbulis aku clue pel mamrula checkpoint at follow sa giden kali kritik giden le bongel at ko mamli ka par gili gili enga ka di busrat sem parte tel federation properly tila malungil gere senator len tiagit agumdas ko dia sal issue rat checkpoint tadi mora igal kulara la marbulis ati mora kulara marbulis mora kulara mor ko tirgelo makal len alak tirgegi dia lo tu akatir cheka argui tire litial molorni amal klol ger klol kutlel len tiagida tragi blamo mesang girel igual gora man sela aurior enforcement tralla of course kami matengel was kada neswar lo smisi o tutela ulatin tramlay ma registration ramlay magimlo maigel ula registration ramlay matin talme omes mongil en wal gora ngarniat kulgi pel plit tul sa igidalla wal girel maray lamlay solay gawar bulis sa sabil store ngi go emergo issue citation at sukum di param lahi dia ka adra alsel yung wala ka tabora alla yung wala ka sabira bulis issue
Aktiget talgir el sayid el park el mlail amaknit ta license ngi malubeng maknit ta parking ngi malubeng pin ngi sayid ya problem ngi face ngi ya gum tabal wasel girel lolbi rangula wasu play sayid ngi mo ngil legi ta matnge gambes was ongar ameriken tangarni tirgel buk timrael di issue aktiget al suko maknit ta parking argaw ta issue aktiget te margadi ramlay Digay ya wala kan sa pamang lutmok re alsil sila sa igit al walang wet sa tiyal ala algin kalarakter niya uul goroon ng song sa igit. Kung tabi hindi pa niya sa may direktor. O yun pa niya. Hulmol benti ikaw pala di announcement til ginela. Dale tokoraray. Dale el alsil sa mutaw sila kapro uldakyang. Kali reminder of public of course ang huli sa nga sel lomes si malmukit tergablen hindi kami sa sel mo nga si moral men kami sa live si ta ko rawan ra di naman maltol lula club sa gimal ko mga leer ng mga rablo ay gimal na mo encounter actual problem ra igal pas na school lala si sel school mga pas sa store la ride again po the traffic agil fees hindi kita agar bela kami sapat sa stop. Mami sendiri kan mengkorpas angin berai. Agi dia keluar ulu meeting gini, oseng gini dah mau rigorously enforce lagi gini. Nah, whether ngar secondary road, ngar main highway, of course safety orang macam important. Saya kita lagi mula dio limit tinggi. Ya di mula event tinggi albang el malmel menutra di daerah. Ngayon sila presidential summit al morning, ay hindi na ko kira ang makul giren, kel lamang sa news sila lomrole ng president at Taiwan Indra March. Ikikita ko event din mo message ko ang makul kamang giren. Yung din na yung gila sumuko ang niya ken sa pamil mo. Ang yan akin. Direktor ko ini dia seleria official book korur pertial klaka ko didra makitalgar medunga te alum sa direktor ng tulgora mo mensuelve team sino media report try ini dire la drug situation ng Lula ano to the next month manya upel mo or ding amount of drugs seized incoming na border gate akmel dio sisiu di sele amount last year menurut masih demand na lu selos balela di ba ang population dia agibulis mong dia gimsal celebrate victories dan dia ka victory ra dia bulis mungela bitang sebe ko tangal la bitang especially one incident occurred one day at Tomalise lumil effort telara alplado lalmi akul waiselen gire di vigilant ndo niya or bela vigilant bila di busang na guys len dik merda klon kita klaro airport si port taakul me mo albang amal klon crisis amal vulnerable population ng gire diwai gale prevention ng dura Christmas naman yung and then kanya stress factor book celebration na real yung book mo nga issue la book kamamling nang gilang book mesak masig maraming book really bagal stress so ang malmon maudior take care well-being ng mama dia ka excuse otherwise nobody is above the law again when plot prevention jadi dulu niya rector alons minister that's the best way to go nga amal mo sisi awir mga lablu din dia kasi ikali ko pula ablay ang niya wala rela adap kengi gini report ko mga sa mga mo yung sip agal nadu malagay milko dapat ko nan mani awal ada rela tukar manne masih maldir komplain na talalu sila may condition ya feeling niya lawless na mo lawless ang ruling government mal na movie mong tedim rale di bita len agi sitira
nganya suspect di India kau lebih mengenai nganya sistem begini sebenarnya lain sih di improve begini di mana mutu mo safe appeal belo jadi kau mau segit macam nganya gede. Ada question na dia ka po pa sa summa ya para au era bom bora ogera gere erbora idung di clue el al 2019 esolaeng wal warang arngay gel tablol mal maklol gol gidel kukswadal set gel lara agota of course tegel toera makitel gartia ya women priority al government gid wasay gadam garang el mo tel mal ok moil sa pedal makodir sa gidi ak mal dahok el morngi di at the same time kada realistic wasay tangarniar ko kada belakang mo lo sigaro lele mo ko adar ngi dito parniar ko ka belakang bil malmol morngi ti omor ge why say mang somamal mo lo spiritual 2019 el mo tel mamalisi raurior rama tiap laga ko bilang italgar mo kada hop wasay el mo tel at the end of the year kaya ko lal mo tel gigringil rablo melaw why say gidan ditial igal lurior to era makitalgar ko ngraido ak matengel wasega mal familiar le gawya taram le bring el fay taw ul mang tial balsela to era kitel gara 25 years el al sils adi unfortunately sel to era possession sel ultimo te mang diolap seguidia wal gora tel gibel beot tabel sel maluben dia al set sel minimum ringi maldo mang oil against el rada motutak el girela possession ma trafficking esola en apple wal mo itself to era trafficking edi matarak tra possession sa gide tola pa igal sentence ngi morhabe merio ngwara wal wara mo itura urior sel bol wai say anyway maria undasun la to del mora olbir ragulaw al waseme mam lo tel smisi say gide el sentence ra to era possession ra makital gar ok mo da ruli a minimum a setra minimum masel tal matarak ngi at least der marngel was segit ang sal mario segit sel lolkael ubom len se agum tabel was en tararay le kata diregolo museu e kata maral smisi it al klaga godit ra to era maknital ga akti duli sel di waigal to era boys rebelaw kata rilya la al was en totally kata bana to era boys mal mering la sel maldum dia kata sa boys rebelaw ok mo indiak segit la aku kelel ngarniar ya to ragar matukar ako sa bol mangal mo pagyaw la water belaw hindi ka tangal tangat kelel diak sa igid to era boys al sela blue belaw anyway mering tial to era makital gara mering len kita way sa igid di ka agar belaw sila tamasang target hindi ka oil wala diak sal sa water report ay kal to oil mortir kal ko korrupt taurior mong tiang way sa igid NEA tiga idea litra fight tergit girela toera maknital gar di mararngi tiang ospera anges urar pek la atar rokui baikal pek agency ra blue belaw magor tama ulbi ra lulaw ma arukui la e kita marat sapedal el sol utial toera maknital gar el modia mal ube kadungul morse kurio ongerunge bongara idunga suatu ospera 2019 edil kapla mga dul wasay lorio crime rate trouble belaw tian nombre rak 2018 din suatu mutal improve sa igid crime rate mutal mul merio relal 2019 akmal again ak proud ra bulis ra belaw le gumrang wasay clo improvement lalgat clear at war safety ma security ra water belaw malo and order mo masisir relal sales hindi kato marang wasay there's still room for improvement sa igid el dorior en gide del losiga pek role kadal mo improve sa ngari el alsil makwase kami da mangaray gel sa pedal gutmok e margoy kadal maral mo sa igid el mo improvement el arrage hindi soal ko di share ay igid el obong gamiw na uriw le bom botaka kargere akwaseng agi malmol losiga role om do israr bulis sa bela le bom tabel wasem la proven el wase sel la to bulis emral ngoswira aigel teal radal ngareng asabe el modia ka bebirni ti aigel wara presence ra bulis lo mai srara mangarra maral sabe el wase le prevent ta bebir radal ngareng lo ok bondim lak le sabe el du so igi dia tol mol mringil milisi om do Israel di sir bulis ra belu belaw
Ongerung gemial adirel narmeng selwase ngarngi sel program imong mok ringirela kadamlong tanga talaga tingilu ang eswat Taiwan girela igal installation na CCTV camera se klorngia mora sel aglur orior madirek kel mora irai ilmo lang seo ilmului omde emrar adal tira olong seo ar bulis lomde emrar adal tira mru la adal ngreng rarai ma kiram ger se gum tabel wasen direk mal klor bolong suir ongede gum la direk kel mlarong si tial wal wara arrangement tradrong le lakal bulis ar lur belau material rangers orior tuwa bla volta gel gain seu ligira la toera monitoring madirek kel patrol ran sel aglur orior et same time agyo ngaria bebira state belau buktire kel la madul may sorry ra gibom extend tiay gidel expand tiay gidel osisiul MOU arrangement mo ra gidel state tir makata kadawasi abol matmok yang la direct kel mo tel improvement toera safety Raya gital belu. A director tarawdas ul blagong da director marradle la bulis el gidel. Awase game do mesra awase namo sabe del afford del buklo gay tar bulis ra wayang lo ma angrard kame lo mesringi wasel bol sabe il morngi lebi forum larngi. Abu reng sel wase bi forum larngi bulis el buk di station ra angrard mangkukwal bulis sa gidi longkar. Ngargi on three governors raya gital state lame magigor omes sa igid alwasya di sedar bulis rel ang lamos rel putrar bulis rel igid alwasyo o umrang alwaseng klobal helper ngi okmong mosbel wai sa igid rebora idun di iga direct maldiul tuit ra klungela resources al dalap oleng adologay tra bulis el morsey india dil bulis el margo katama agid el bukosi ra lela olidiu ngi malula olidiu ngi mangarra lenguk buktil bulis el ngarabli len dia kangal mru ngirel mosbel lo mai sa blu ay gigir mangora abebir ragi momes waseng mosbel el gut maklir el arra kan ubeng marang digay dia bebir do marang wasya about implement esolan direct el move smisi ia Bredirar bulis ra rak manglama mutet sa el moswir kay el tokoira safety ma security malmutet masisi el tokoira law and order al sela blur belaw kamlotat sa imol tokoy medik tliraw erom gerayen so miulgit sel taraklo el giblabo mesang ay gal tokol accident raral emblo oil tokol mlay di made rakularal malgora ay sor mergide magiwasa igang ay gamliri rarat mendial sa bedel momrut giril tira momrut am mobam lirir di selbebil ang loitel mal momrut agimla mga duara obis AG at tamrur regulation iwaseng makarabo to kadmoyak sa igit regulation emerkoy mo mubay gilmla so kumendia bol muba atra al sel aktelal kasi sensual al gipra malwada malmol malwara labaw lewngil selbebil ang malmuklol accident kadi loitel mal momrut trakularal mongora adi ako lungir anas sa igit. May gigit di adiktung solay kambes at marangel dia kakalimil meranga kamang adi krimil mora tirgal terul director so adik soal ko mo tatsra tingila director abon ak marangel wasya last time the ada do en lagya almost 111 case ra drugs el blel investigata office ra aktiria kal di rigol basing langar o ang gimul basen terni am la mora kar kri sel time ra ada tu dia ko ngeli latest ndi tirge gidro ko ada blem ak matengel wasing aring gel wanda bu gel ngilu ada to 80s and 58s il gelbus bar baba 58 ngara o senge mergire la club singilar adra drugs right, I got blam average. Sel lulurnya Minister Vice President terdiri la position. Saya apa ditutula boleh kan. Betul lagi lagi saya diberikan kepada kali diberikan hearing plea bargain and model masih. Sel lulurnya orang AG mau mengenai masih ngala outcome lagi. Settle given mo years later mamning masing ngaram le mo toda order paisla sel judgment
di gele mora volta ai che mo ngele che mo testify. Oh, I see. Right now algumas vezes me si seguir le bel hearing. A bel hearing a dire a clore problem. Then severa di seconds e to true aklan. E sel acta say 25 years sa kalusin. And takes us maybe maybe 30 days. A lot to tackle sila gimudra evidence ringin volume amon makalay. And then aquí arrest nilo ba arrest warrant ya bela núcleo to di. En caso lo todo en gal mutra addiction ngali mutra morsel lo vale. Aquí waste resource lo de que de radio sisi. Algumas vezes não se sente bem em el sino não dia não telgi el mom das por ter ali e minira ya di tuerto. And then seguido possession. Aquí charge possession trafficking, the plea bargaining in more possession, and possession on sale in 3 months or less. So it doesn't help. But the repeat offenders, second, third time, gimularti, and tamara close the charge of trafficking. Although tira mal close, tira di adil pamilya di imula, tamal mal society ogi. Although mas el holder tir more seguido serious talmili, mata abel mo serious mo tomorel, tira addict they need some kind of spend. You will realize it tell. Le tira di mal kid, tir, tira mo. Again 3 points bail, material possession, ma Paul serious a penalty, for rehab, masela todo nga niya chance of tilo mesat yan talmili na kalutan mo. Vice President ang akundasang nga rin la, hindi ako sa sure ang correct me at sumang. Ligero ko penalty ma-fine lang nga radra-drugs nga rin so many percentage rin ko siya tira expenses rin. E direk question ako, direk nga rin la sumak makatitel nera trafficking ya penalty dire maklok leka al sumak ngania fine let's say fine ngania 25 or 50,000 something like that ngania forfeiture statute rin es el forfeiture masegel logul blem convert nartel drugs moklal mokloklem alu mudo del munel milo la drugs malum domul mulus pelo tractal Agak sebedel sis. Agak le domu abiotling. Sel mo mari ospera mlim me ultrao. Agak domu lulungel. So am di mai gigil mal di. Sel mo mrela sel investigator financial. Lolol tringit masitiang ako nagti mo tulila. Sel marklol resource al mo tringit. Seguido la investigation agit talgibul ke debringi. And there's going to be a time when ako mesengin mo niya financial investigators at sabihin lo museo kilid segit. Then ibaga mo pura ra account, apply ra sa search warrants. E o mesa tokol bagay maakot dia analysis masitiam na segit ni. Sel account mo sa ringi, self forfeiture account maranan. Ang sa Vice President ang museo kamam na to regulations ringi. Alimle late last year may ilalagyan asa ba mamal access ringil lolo museo la maintain hotel laban analysis gidra of island then dia contribution gidra mortire tira di brunil fee so pag mo help expand sa gidra lingesual mergit and then at the same time training magabila expenses ra office amnam sel motor sa gidra account. Walang understanding ra nga rin gilwan ra le kung le arrest rin na tora drugs. At the end of the day, special prosecutor ng Attorney General to clear account rin na bangka. Assume that mistake. There was some news media lo say tiyan peche rin na kabulmenta o anar tiyan saving sir nila. Mung say kita say kita klisi o mo bang Siyempre tal gibol ngit ringil olbil kasi bornga la multi responsibility also dental agimle it's called unexplained wealth
Marina rumam semodi masih kau mengintel external do moise. Baka Marina kau semodi auto deu. Segi lagi mulai teringat di dirah mengawal magi morsel kemang proses Malaya evidence central lolol masih tiang nara attraction me. Mengeral ngarni agay senator ligay gid clock clear amlo mga may gid lududi amlo mga mangara amlo say gid drug fund say gid just last year gi ma implement rule regulation ma start implement ringi mengeral la mustap sa iril malasar ngi lo spell operate telu reli aditara imol clear era Saygil walwara before yakadam normeng saygil walwara amlo plea agreement sa milgat mokla yahuk tumi ang walwara malmle elay ta sentence morara mang sirabol way saygil ataramle mlornya meeting arkamam ya tara tukoy mlora AG wasya bulingit wasya bol lakadil ngaray may plea by sawakal mesage silgo all the way to trial et borayel kurbabul sabet matabol mo kat sing malungil mol sa ila adal mo sur bakremet hindi bukta boy bot mage bal bukal adal bol guilty hindi ungil leng bay biot tado sa dergi del mor adrablul wase we did our best hindi buklo dia sa ila gi conviction ramadala karri raguk pay the plea and then we perdi imrula dil wal wala di ito singedara to raw why say okay. Saule Vice President Counter Terror Director se. Adi ko question na nga kal yan takala ba sa ice len mlatto ra simbu mla dire na mo ice radio matial TMC mo na report ni. Ako lugo ikel recent cases are police officers. For example, ngele ngal gardil na central receive rakol manlo widely circulated sin call ma presidential security allegedly and to sa presidential security tiligiram dala adala pamades los to aram yunus madiregal el police detective NEA lel detainer ni gira to era related mar family protection act actively ngai gira diregal lo sira ra pro mesel mabdula law enforcement officers to niya police el giri protector tir hindi ko kali isel plato lasi tirgal ganam sa baktir ang karam laptop lagi sa tir amol tuloy sa igin ma agera wasi sen oi kay gila yai laptop ngara responder police gila la oi sa igin el leng sira ra blasi tirgal ngarat temrul gila la yai igin to si siu durio di tir investigator tir aditil muro tutak kiri that's one social bukora number 2 ase ngari aku ke Urior direct bukora help pra police. Of course in every agency government yang bukali sewal kora customer service aspect ngak lagi dia kora part tra Urior. Kami sekali lagi leru tergal rampol kora. Oi kampe sembral wai sel kada mo sel lagi tele 911 call Wai sel. Kumya matenge kung lo maka management by the way sel ko tul dubo sel problem nga hataram niya ko tumong dangi may assign na ate CID mo misagin part tablo family magimlo tumlo sirabe mo matigiringi edim lang am tamal na siya time magim ni acknowledge at yan dim lang ulis kung maklisay imalamon behel pertir regal sorry rin bro ay management tamlot mag decide wasing kadamong balsiya yan kal adal tinri talamal magim losay trigger nga rules and regulation e plus mamel game lo suspension le 5 days ngulbo lo sira 21 le endra sira 26 nung lang break sa suspension ni ya part still suspension ni agiren mo enroll sa gidale ngaring class lo offering ira PCC o sisip time magim la mo including it yale National Law Enforcement Academy bang class at customer service sila all provide all sa kanya kaya Miss Vicky Maui sige na mo partra sige na wal balsel mo ante sa class hindi adili mga nangyar ko to other na el Bureau of Public Safety literal mo nangyar tebel take turn and protect the class siya sel ko kikarin gali
gele Gen 911 call. Sendigera gele presidential security. Mingge melan nga detail president security ya melan nga report ringi marbuli sambil respond. Bata long yang game la tablan charger ringi. May lagi mle-decide kasi handle po military charger ringi la court. Ibu take action ringi kung mga rapid kal talamal ng bol guilty ringi potable chi ringi. Si already mlamura court tablan charger ringi. Sen lang yan yung igera. Sele ngele wana pulis le Ndoro hospital O di actual ako na anyway. Sige, ako dito mas karo kasi mungkin kadang karang ngari ang real gina di segi. Ambes medico pagi ay amaragal kuklo kita lisa di kamama o agi trained agi qualified ding same time ding perfect anya kana aguk step line di ka tahap lang nga ethics sa kamama nga rules and regulations sa kamama nga due process kaya sa kamama di long siya nga lang yung marong i-react kung gila man mesal complete manggagi dal mo sa ganil detective mamra NEA ang kama anya criminal case al time file dili ka anya administrative processing gibot criminal al time dili ka nga academy mo moral training dili ka mla mudong masing dili mo counseling ra adherence ng armil available outcome ra guys say bukta ko hindi addressing ra correcting and preventing them the loop is already on the way and I believe ay kang adi mo transparent ra review mo public access akmarnge rambesel waseng sel duba incident and the duba segel time so like gida report ringi egirel YC hindi mangwal wara director adrablu wal wara expect raw sa ngaramo outcome ringi ramari at time di guay silwasero guil adrawreora tirga nga civil service employees mal civil service employees en ngarni selguk regulation ra kapilmen trebelaw ngi atal lot ringi gide dalo spe ringi lo valorior mang tirga nga al suko mangarni akwara accusation al girela imol adrawreor Enggire del modro saygi del follow saygi del ula civil service tirga nga pekto ada dingarnya lemeltir el defender tir magrang matiang bloel sel ngarnya way gay del gora incident esola yakot el gire el makatmok lawa guk investigation el makatmok el gire la guk imol incident al suko merit a disciplinary action ya iga nga omu ra director blila buli sa minggel guk civil niya angkal adar web tersegi del division ese solai sen lagat makli segi del tirga dia tirga orol ngar ungelam redar bulis tirga dia omesa igel wal war appropriate del niya mo o action disciplinary measure the tegel girela af emroy gut mok lesel merga yang akya last del es minister nga last del adal omesa wasay indi ungil sul al ubendiak ya di lungil besul ketemu saing ringil wa abot CCE saygi del disciplinary measure of course en esa minister yak tifel mor tirgay del director mar chief sel tirgay dia orur taygal uryor magdablo oil sel lagat mokla way gay del babier el may en blo oil girel di itmage ko ngia way gay del action mang suakal di assure adrablu rogu wasay igel niya wara incidences involve our tirgal nga law enforcement el January unfortunately bong raidu akmal dirgam lo meregal mga du amatra rerir bulis lingire dal amatra ngil reor legit makli mang sel toira otutel alla ma direct toira provide security ma safety I think they did very well and the gidel mlakmong director NEA kita way say tirgan way say gida di apple di way give they're humans like everybody nguk ngar ngay gel baby darta ng wakuk tator mung selebol way say gid nguk ngar ngay gidel guk
ngaraal sila ula civil service madire ko tial bila bulis mga ringi rules and regulation ringi el ngar tara ngaraal sila ngaria police practice committee el ngia direct el ngar el lo mesa igigit el wara complaints ra adra blue girira adra urior emergo gukol to da decision el wasem mo ngarat telel so sel da assure ngia wase tada ngagal sa ministeri ngakamlak mong iso kaloyak tial TMC mo tululi ngaka-defend protect promote interest tra roguil at law enforcement tra belaw barbulis di of course tirgel guk tomal at talamal ako maring rigida mo ko say guk girel mo dru say guk process ra atletele lang yo kahit Christian ni follow up si at pulis ده تملي أشيل تلمال كده بوليس أبو برا بشيت كده put them on a high pedestal. Itu uniform mau boys, officer. Also kuma sarjun atau melihat terlembaga. Mainan sama lagi ringi ada kong bukti suspend ringi yang di belum sarjun. Siang ngaral ul. Di mana di lunga kali vice senator. Ngaring siya gitu rules and regulation. Nel sumo warranta men ne klub terlemal engani ya decision lo sen dia akan kala mo ka holder chal terual engani ya ukti motion makuka ikan suspension omul ngani ya ako tengani ya oral mo ya biten di ora ta service process yes di aya kunda subtilang ngani ya igel upa igel malogro terlemal mo merita aututak lo sen dia ngide di mota That's a long run. Happened before. Ngani na demoted because of the action they made. Siya part of the area. Yes. Ngani mali wala. Muto na level kali kan diha dik tal. Akong dasu ay gal mergo leru rak. Ya ko mo rabo. Gengal de din muto na dia to ngel waseng. What happened to her? May use. Makumdas yung buto ka cases unsolved. Just to name the few airtra directoral ngilo akasori ng mediclear alse. Ay gel kupibir access benar ngila ba. Ay geng ako gera la le kwasial so kung ngala krei maraka geng remide. Elol maraka or something. Ato ko ko ala dia kale sito ng lilo wasel. Na ada mada di mergo tira tirmeli di kan bibira kay sila unsolved hindi ka kora update sa subdati adra mo gire sele gera bo bala sa pela ko mo update ri el gible tilma da di ID ma di tira leader investigation wal sel guduli sel order norti ako na sa agarima ogera statute of limitation legal investigation legal baby yes nganya limitation against CID less than rape was involved or homicide. Nung pa-encourage masi full follow-up till victims, alok to complainants regular case. Local director of the police lagi mara CID. As far as the sila homicide, siya di ko malbon investigation. Nganya evidence yung gimongi nila at time. Sila may agil mo ito mo update ra family ma status masing malalito gira investigation. Kaya kung mo ito nga niya awan makti bring it up yan. Nga niya adra huirit pingin. Medyo trarara kang pakte Vice President Timla. Mamlara police bladder din dirwa ka result tergil merela. Kung madra news magi lagi matuloy dara news magi mengetita to understanding na kang ginagawa may sarap girul mo kal serwan ramla singara dia ka por update girel sige dia umla ta adra huiripingen nga ala selector plan di mi rotra ramla madra tierra kapakte gora dia ka dirga at least dirga kisa report ra sing mlo para au result tegi del accident bukti na accident ngara babal sila adal medicine naman
Senator ka refer ngati luray del broto. Tingnan natin lo line mo, tuklay mo mga. Oya, elak na mo remember ti algay tinalgay sa mag pending ra nga porta system ligi ng nga nakakadi. Sige del natin gay del mga atal gay. Amle gay assign nga si ID mitan na udum clean mo ra Office AG. Office AG. Pending ra Office AG. Siya mo ma further detail ngin di ako kung yung under bail or ngani niya pinento. Konseng balikulasong la mora la file ra korte. Yes. Okay. So it's nga court system. Okay, makahalubok kira kita gukti mereka Vice President lang. Kung Minister of Justice. Ito ka ureor nga ka follow up to kung direct ko ra everywhere lagi ko blabo ara news mo. Sir por officer o CID kuger tiato mas mlamgot mo klemor officer Attorney General. Mlamgot mo klemor officer Attorney General. Senggu kadang bakarar sa ikit office. Then suko mang di mol mukuk mol mok to doel. Ngakakardik ran kare buyo lam witness ay kat ko suko mjaka insering tumom das rasi. Ay kasme del dirmu. Senggu karangan alela Ministry of Justice il tial office Attorney General. Ngagi maral tial AG office AG repong raidung mangara under ra Ministry of Justice. Hindi sel kukura osenge bringi kura practice nga ra ulel melmo trelang walak sal ndiakal sal sawakal mo involve agay sa ngidil gays ra ngidil af len kura mangroy nga ra sel wal kura mo osngira ra wasing kami interfere decision ra office ra AG was it the file agay sa ubendiak malubet mo nga wa tretel wa mo nga outcome ringi Nandiyak sal mo sa igidal mo masawa ang idil guys nguk tigel maklol guys rabulu belaw ay gigi dia kay kukpel update nga ka AG ma ar police waseng igagi tay gel kuk kurat tele lay gal maklol guys hindi sel mo sois gal mo nga diak sal masawa ringi diak so kal murungi mangway sa igidal ditial blamdali tial tokoy blamdali amal klol gul lektere gal larong sil tokoy wasay patto kay gel kuk reports ar police iblal submit til more officer AG esola yang wal kuk tira wal korameo tamal ubet to holder say diak do tengel waseng mo kara tretele matiana kamama ngarnya igel monthly meeting kamamal mo teling tial Ministry of Justice ro kuy mo kay igel meeting gibel oil ada du wasaling diak lungila ngiri ul mare dal decide wa report til me decide was tiang gom ko head mo gom prosecutor ngil guys Al-uba kung decide was diakal enough evidence mo gukul mo mere di something has to come out manguk mo guk disposal tara a report mo mere kam diakal albolo gera adruri lang arnya wingil tak kolom sodel waseng mlo ngara tretel say gidi amral gidi del malisi ringi gunda ngakam ngel was officer AG direkal mal face ra close pressure leng ta makasal adralla direct tial imol government rogira di depender tir legal opinion samarugui kiba legal advice samarugui toy so understand the say gidal while wara mo bebira time la mo meot di yosi garolel wase magara mo diakal sal waraklo alo der tir wara mo legal toy le say gidal direct wal wara ko gerni ara adravlo musulang diaka Maria nutul di tura toil soal di bring ngaria information di Google gel mlaria time di terum neta da do ulang di mlaria time mlaria udas olber brilha police mesil sukum mo police el man require him el police el school el minimum el ngwa di grilling ra PCC ra police science mabor sobel madengel la matletele la ureoral akmul waisel nga kuming titra bla police akti madengel waseng elan sebel di tober high school edi ga record raw emo police Mense police lo der raw di high school students magdi mo tira experience lo dia ka ora um swim leng aku meral wasetiang adiwaro hulu o minister education walol promoter ideal wase
so many years senseng girem nangwa BS serkau at the minimum. Maria aku radio kira aku plan serkau dia plan serkau kasi obulis girem at least kung wadi girem kau PCC at the minimum. Akmal tilal blam dali senator ablagum das kuringil tokoy. In fact tila serau lel rabodong tialogis ang igay dia bebir ram lengar uldas wasen suat al mugut mokal moaisay. Yes legida suat al laureor al abol lolmol maskulir leng omua digrir gawara PCC en buko ngas auran gawara laureor rakal bulis. Mangwais madiak din sa igid madirek tangam leswakal lele wase mem direct bol mandatory ay gal exercise el moral bulis bol mandatory ar bulis el exercise may kay dia bebir leswa al mga mokla endi akmar al sela uror minis rebong raidung mo mal aswar arang lel tialurior rakal bulis uknod ar adlo uror education uknod ar adlo uror hospital uknod totally ngod al lurior Letya na 24 hours lurior. Ketekira mo dahil oh, itya karira 24 hours lurior. Ak understand rabe bir lurior me lurior asarandori, al mo fodori, stop, yaguk me lurior abon next day. Sa igiding sabi edal Monday tertil wasay ateme me mora school, kariya ateme me mora school. Agi order gal wasay mora school. Endi lurior rakal bulis ak mal mo igaler rakal blagugon trip. Ak melamo mal aswara perredel tial lurior rakal bulis. Soakal order til waso komora school. Soakal order til waso komo exercise. Endi tial lurior longot mokringi. Ngara this chance a shifter tira vekal time. Ak wasit tiam ring la tiang al mutal additional al burden al mortigal atra lurior. Ok mangway sa igide rebong raidung tigam suka will without Yakwaseng komusuka wilu daw mak order kami waso komora training komora exercise karam hindi kami amatangay ar pulis ra belur belaw at taral ako talawos pay ra belur belaw rokoy tial imol kabelmen bang sa igid ya mring rangakal ugot muklaway sa igid even though mal sa kabol improve ako ko itokoy waset tamora tamo di mo degree rokoy tamo tadi mo fit rokoy and diesel gutngel waseng tial lurior 24 hours lurior tukok ngara shift trela uriol mo o kumasenge abuk next day tukok start rabuk afternoon no midnight mangarra maring nga kagut maklaway til ay gidek order tirmbolorudungi may kay gidya tum leok mo yung sabiek ok mo yung ngariyak lisiek yakwase kungas aududil morbab mumsel order tirem beot taguro agut mo korngil tokoy hindi sa igidal reality tiya igidal the face ng irelang aldo makwase aklang araw uriol lerurak wase akundub arokuy interest ragulis sa kalubelaw of course hindi igidal guk ngaringil wara klik tula madras tamam madras talaf ay igidal guk tiyakat sa pedal kandon al sela uriol igidal tung halibikeda siya ito na ngaringya program lumukdong yung cohort program sebilar bulis tranial nama digirti bisa demi pas kai da kama mo sa auditor mulai ke level gire ngani di wai ge idaro ko vice president tranial sorry mo di ku scheduling ha ul mo dia ke ngeti mo seguir to ko schedule medic sira para udafel kalo luringa agal democratic nations tial police academy agirel institution la start tra police Egal baby la belu ko attendra academy ego graduate lo la 55 college grades din gilam mo mala gele required el torch mo la dibi di di ko academy din di rada credit ringi di rada serious ringi mandi al consistent lo ma PCC sebe mo tiro root ringi ma credit sa police training again relevant training mumila college sama ding sila to ngirel mo intundol mo la bial police di dal training na academy saya ang galada college mulo si civil bial police mo after
Just that Akti tial toera bulis lo asebol enroll ra PCC el lo la digrirtir tia gim encourage ngi tia gim encourage ngi toy bong ra itung in fact tangarnya baby ra bulis el ngara PCC mlang ma digrirtir le omla digrir gaweng aur mari gil mas aurang gargaw al bulis so we totally encourage that el moraru will bulis and diesel wasek order tirmbol tirro will mandatory mortir Sayida telgibel meringan ngakagut mukli. So alam mo kalmara crime rate Vice President Pagmay Consuelo was 2018 drop pa crime level rablo belaw. Ako di soal ko di mo ang ngal was ngal what specific thing did you do and drop yan? Okay. Akun pa be sera hotel soy sabe kambes at taragi milsan al akut ngakawul mesringi. Waseng malmele tao na moral ra bulis sel time o si sul time kami amrengel wasay ga dimle acting el position al sel abla bulis rokui dimla kar permanent el ngaray galureo al dumak pase akot tengire del omdoy ra bulis ra bulur belaw o ngerung ngire del puta permanent seal moray galureo al sel abla bulis we assign our other moray galureo del domestic tamaral sabir el gutmok Aldo mang gaya omtel di mlara gingal telgibe solay modibus unfortunately nguk lodibus maka nama atuk kia direktor Alonso niya guk arur trabli la pulis lenggayal second most senior atrauror tial kalbulis na blue belaw and then kata mle siftra tirgal guk let sibra patrol mamlet sibra CID katangilo amlet sibra patrol wase bomongora ra CID emerwodungua Mr. Ngiramang Yorel merur trabatrol magu merangal wasa yegi del bebir mle fill up ay gal posisyon mo permanent lesel laga permanent sira ay galu rore dim acting yak merengel wasa ara direct wal war o telgibel wara underestimate gaw malubeng la dia kal sal wara jam quality wise oy may gegi dia sira de putra adel moray gal posisyon ya gum tabel wasa ara bulis ro goy am lamo merengel wasa ali tiagi da as leadership ra al sel ablila bulis and then at the most tatlo do Israel this year bulis ra blur belaw so we did that igay dia bebir lat change ra al sel ablila bulis and then at the started in quiz ay igay gidlo rerir el domestic maran leklo moklo aurior el marael mumlom sisi aurior rakal patrol ra blur belaw ay igay dia domestic los el help of course at yagi the lobbies ra NEA min directly worklet create ringi tiawal gora dimle task force gita wasen gire the rule put up permanent singi lobbies mag create ringi wasen kami wag mo gora la to na makmitel gar rablo belaw hindi of course ay gangat magluriol tablol luriol bay gigi dia do umrangal wasen simisi ay gigi the luriol first year kadam sa result ringi ra second year om dasu was LL 2019 kada hopel was ang motel mo MCC aurio ang mo ngir ma safety ma security mo ngir na blue belaw di chichaw para di question was why gay gidal cases arboy yung marangal ng mo involved ni ay gel statistics ngari aspect of dito was Ulgum kung siya talaman le mora bilang kalabang mga economic income teams at wala amigo sa igil. Ako mas sa social aspect of tier, kasi maybe it could be one way of like crime fighting tools. Di aksal marangil waseng la sa petel di gagida gaiden ng artian gagidi ako ra statistician ra mam tirgele wara researcher ra mam magi walgit wasa sa igida rila media al sebele bom address ni rule sana mudia ka teme de vice president di ngarian mutel magiwan tianga budong lil kansur na mamarada media all the way ra kamam order ngil wasa ko order da information ya kamam umral wasa public office a transparency ra to information yak mas kami mlania editorial ra tia melaura 2-3 days ago el mesao der tia ikit issue la media a public safety e pues come awan l'argument tra news to asing arbulis order da information
This is what happened last week. Maktimus commercial idea kami ka madura rolin. Mania incident sa Rugby Belaul. Lamlo ka kwadra kwame. Ya tartira musmer. Tartira. Mado si Siul Sils. Yung lari incident sa Rugby Belaul nga nakaswahan. Ay ka madyo si Siul issue. Ya mak mosois para Google mo ra PDN. Yak po ang bulis rakwa mametob del lo ay sa detail information shell case la blorgi eu ay serang klela other suspect ni din dia lo ay serang klela victim leto asen dia sa mamul subud biu lo asen talada amil tmal ang lesa kisigi next of kin e notifier ni go yang usbela mi public safety report ay kadisen Republic Bela reversed. Ako takatabay mo matalang clear victim. Ako din wal mo rabla police kasi hindi sa amlo ay isang clear suspect then under investigation. Kam ko radio o maklom sira other well was ngara ul malbon ngay isidia kal gatengin. Ito ka maklom talamal ak understand ato ko radrak sa lel explain niya director was hindi mo tingin was iti ang galaw tell ring. But expose nga kad mo tomelia legal individual cases. Kamu ko radio otyo de suem ginengile kuma marata media mal somam le ko maging marukulto ko mi otto draw. Why say? Seguide el gong raidong el sel di duba incident. Eso lai tial belwater belaw ke grey. Mal di duba erger. Eso lai kadam lamo matangalil toy. Mangway seguide di director alasabel guk tirel mosiera yel guk kora flower ngerni makre tele laureor. Aktiwasen laat gil giril gargik ra information lolto del merablu sel sugo mangwadir gal blel happen incident tamal gora dia kal salsure waseng ra sabe del tangara suspect trigal al dalang re mal ubeng ngara mal dilub le o musin rak time e white tagi del guk black low guk larnya ko dal ringit kel sesel kloseram la memong direct nga makureng sa waseng wal ko ramlo to kakagro sa version ra adilub sel segidel gusus magumtabel washer bulis al atal gibel me allow di mamadale otto bata information letmol owida haygal toy atal mawida ko la os perbriak montaang malubet tomalia iselak montaang segidi ablal apal olgim gergi kerni akmatngeleng kamama mal tamesel mo o basel wase kata open girela ruil information raglu belaw maldum kadamlo motel statal printer tial police platter e official time kata local marnya time bekkel doste agi mi adra media me agi mga dur tire okor gera ruil sorir may gigi dia bebir ragin mul mokul waseng girela mo lidir adra media mo free flow information maruil toy Hindi selbal involved at kuwera investigation ito at talgibel gargik leng ladi al soril di mamadali wilisa information al mol kuk kuriw time kuk mangot ang makarang kuk ngaringi kuk pay matamal malubeng mamakit talgire laurior long at mok ringi segi di aktalin di ngagi na direktor ng artiang mal sa kuk ngaringi ako al sier musugi dra biang ngral ba siya vai selbe vila Kalau kalau ada media ini wajib mulai aktif pun, mereka tirkan tira investigation, lebih bila kata tir kosiga witness, malu kata tir kosiga evidence at crime, di white tel buk isi incident tel di lupa tel nomor kan, saya kira akan kasual, saya di Malaysia dulu den to kata arrest warrant ni, le gimana kami ni kaya tu saya ki nama dulu isi umam tel baru ni, el to warrant of arrest lagi suku tu biuli. Giyok mo din na alto warrant of arrest temlo ginam lot to pati. Lo sabi to misala ko la adra media tilo asi. Mla mo public information, mo na chibi pick mo pick up tal sel affidavit of probable cause. Say detail no ay sa investigation ang police. Higel sa man sal file mla mo public information makta si may utang e ba siya media. Di gel ko ka kanigel ko mal ko dia mula orang ingin apa sensitif aja ni, he try to hold as much information. Dia kan lagi direct lagi asyik pakai kerana apa? Dia klik more public, lo
tirigil mo pa potential witness malung evidence sa lambi tra dronglen but mal malas mo ke probable sa mal mo ta tu lambi mal dagim ignore media especially kambe sa mga gele ara ilanta no wala ber mal weekend mal osoy mal ututat to all as much as possible like it's better chen mo Vice President ka problem ragaw la otro cloa department ragaw tiar government de keranse dir que me la bebir office ragaw di tiar to il lado sa dernya di tingirar bulis en la motal siga me pesca ol yo ol malgaria som dik bum di bukti message ragaw morar ada lo mesirgit e bon merek psa ol yo la campes mer bukla tat maklitian meeting agi de ranse bakay bong raidong ak mereng asulem ko makambes tial TMC alguk maskit at telet mong akuk trigal director sa alguk may maging masala at ko era urior kalbulis ra blur belaw maklaka ko dila makital gar ra blur belaw yes ang law ministry ulangit talwa sa may malakat mix up ngima akuk to era wala labor ma immigration modongil sma akuk to era urior kalbulis ra blur belaw ya ko langit talwa sa next akuk gimlo talmay ya ko podwa director labor mar atal alguk me bodo sawa da igigil alguk to er sa luriol lendire kal mal maklo to tlel morar adar belaw ngaka di cook el sils en sawal as a minister of justice rebo raidong en sawal law ay sa wasing matangel selborngia kura gegrel bu para kura kuk nargia motel melel tangal pulis mal ubeng yang waya bodo spare sa video wabot tamanlit yal lungil lurol na magatmok para blur belaw rat ko era security ma safety man sawal lungit ra adar belaw wasay gira dal malmol mal trust olong seur tingal bulis ra blur belaw cooperate lo bentrir lekum tabel wasa bodo basa igid endel mo tel mawil at ko era safety ma security igid ma belwada mo buda sa igid ya gira dal diakal sa pela blur belaw diakal pel bulis ngi irgay tumi taragot tel close to clear ra alsela blur belaw bay la sa el momo dia ka tenggirgaw la sa el mo dia kalmem endi to rak pel bulis ra blur belaw tiay dia girel ngarngi ra bek pel time msisi tiay gid enya mo sa el marak lagar ta yang ngaray gel basol ngarngi tirgay gid dia manggar gid ra bek pel sin se make sure tial bel wada safe magusper tial te alle olingitra ra blur wase to lam ol mal lgay sew pirma bulis ra blur belaw bol sa el kulit al belwad al mut al mawir al sils sayid ya di meset seranga kalmira ar adar belaw roguy ibu karya te lelo reng sagit malsulang saule Vice President Minister of Justice el Reyno Loilo ama Director Akon NEA ma Director Alon sa Bureau of Public Safety tiar programa kausi sa akla makmali I hope et kaya kita bilang memberikan 1 hour no sebed MOJ ya to ni ang bukti mara BPS malu ba NEA ang asa del spend the whole time di masaw tadi imol lobbies hindi kaya kita mo tiar program ngok no sebed ang kaya kita tim marahon may manguk sebed lagi yungi ang ka special kora ka usa plan sebed ang mabebira information lo taw del moraway au tial direct mal ora ular mudo romasaul mimok lo semanex el seber ukmay sel tel kibara mo chemme ale borma immigration magentang mchen mer ko speni logi utiay el kausa sa program el seber nga makflow luriora abulur belaw el tuwa safety ma security ma tuwa wala borma immigration dai frigita amo close mer kana rigi traffic to makmali bom tiet program na usa aklar wala itu may mali mereka sudiw masyal ko mel balsel edru telme goman masaula goman sularo